Assalamu alaikum madame Soninko ka bismillah Soninkan kane journalin barakama. Lenkini le 18 novembre 2021 ken nogondi information be ngo makana ko kana linki o kawa kala mo be nyingel ko no kadanga mane president kase kenga to ko Alpha Omaro Unari akenyi awutunde ni mo siri ni waratelle Maroko jarandi keleki ko take de ko ina titi asaha iri ba mako no ni me ka katinende kenga na dangi ili ko ina ti seda on chorondi sanction yugo tuna wara o gouvernement kama nga Asimi Goita ado Abdoulaye Diop ikunya pilinga na bugedi sirigebe wa gouvernement no kondi sebe no nga no kondi na auto premier ministre nga kinga la shogel ko kala maiga ministre de la justice nga di Mahamadou Kassoke colonel Sadio Kamara kawa no kondi adu imegebe ko sanction ko no tuna wara ko kamati lanta voyager il anta voyager wa financement di il anta ken kanyana adu imegebe ke no kondi seda ko ni sanction ko ni kamma ke hakatenedi kuma texte ke gana Mali usine kore yoyi no nga ni ramunya de berni awa sine me baka kuma texte kenke ageni golle takanyana be selwe nga golle no me to kana mo siri kanya kami imaka honni ken no ni ministre de bege chargé tenga ke golle nga ken Mahamoud Ould Mohamed aken konti ti ikewa mo gonchu de berni selebe ngeni gama to wa witu kana selebe ngeni ikalsingi ya gama to wa wali ni kun katwa wa gole ke wali njopa ko galni mo be kuma tax ni Mali ni me kalenya donc gouvernement kawa hoso de berni kenga nyana mo bi Abdoulaye Diop akenga na Mali ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale akenyi ya kadara Russie ari koina titi ma daga nyaga ni Russie ngai daga pour que affaire ngadangi ni mo be ikundo Russie suru naga be malinga hakati be I hajunga demandinga igalati demande ikunga hokini ilisunkonga isunkonga wa hokini kunga donc kawanyala demande mene be keni dona donyane inde no gondi adi koeka ti négociation no gondi idi ko ilisunkonga danga ti Mali lanta élection nyana février 2022 nga ko inyigeli ko mo be ilisunkondi koy ti dumantene teke décision Husseini Amion Gindo bele suga atunu pullo yi mo be parti politique yo ko wono ngo ken to goni ko kodem akeni ken president ye ken no goni Husseini Amion Gindo nyi agiri ko yeti nyi mulani ke kidnappé serebo ni nganya mulana ken de be ti ken kono wotu ti transition choronya ni te barsa malembe gana giri ti anga haklena tankini Mali kengen kamma ti wa mo gonchunyana na ti wanke na kana ti ke ko ni wi kanli basi suntiya tiwa ika no gondi tiri garde ko nya wara na du garde ko tanu no gondi ke wani ni bogu iwa sene kibe gi haklena ko da sisi no gondi ili solo yo goni jugement de beri kenga na yi bagini da meringa ato ko bagini da meri salia jara ado serebe ngani goli no mi bagini da merin kan no gondi ili presque serege be na no gondi barsa bagini da ko ni ko ina titi merikin tak goli ni wa yana nyani ka bay kalse be ngana kini tanaro projet ni quartier no gondi anta kenyana Mali sugana ko reyo wano ya kuna danga ti derkep atogoni Amadou Kebe dio serebe ngeni golini do mi ni daga tomoktu précisément guruma rawus ini telle e concert nyanya nonga ken no gondi jaju sinu ni goni geni daga idalla nonga mo sidi ho geni kasuna kati de kunya kumaka alhamdulillah ke semeni no gondi gouvernement ko ndi mo gonchu de be ga keteni rangeni yam ko be Amadou Kebe ga kuna ngati interkep aken ko ni adu serebe ngeni golini do me iwa Bamako ke hakatini di alhamdulillah ba susuntiya association yo wano ngai kunyangiri na titi orange do Malitel soro Malitel ken to ko ga geni ti Move Africa ti soro mpeni ti be angana appel de beri hakati nugo wa ko ni comme quoi la personne que tu appelles n'est pas disponible tiken no gondi anga crédit be bini ken tan no gondi ken crédit normalement ken makawa kutunu baka an crédit ngai wa kenyana association ko ni hoso de beni pour que ko d'appel ngai ko audience na kana mo be ke hakati ne di Orange ado Malitel toro di i condamné tina